Kan ini mah buatan sendiri. Itu lo tanah itu. Jerman itu nage oh keras nage oh. Yang dia non. Naing masalah bayar. Ya, naing ganya nang yang. Naing biang konak mah. Ye. Yang anu aing nang biasa naing liber. Oh gitu. Wala. Wala mana yo? Betulin nih ber. Kemana? Oh, kamu. Ada jalan sih. Hei, kurang kemana yo? Nek ka sawah atau nangan si Riki? Geus bebas pokokna mah kamu. Hah? Oh, mana ge jadi? Jawab putak-patuk bae yang mana? Aing boga layangan setan. Belina ge ieu 200.000. Aduh. Ngising amat. Ngisingan lah. Tidak lah, Kang. Dak aman tuh aing ngising di dinya. Soalnya geus kabelet aing. Jadi lah. Aing subuh ngisingna. Bayangan aing pernah ngaguling yuk. Angin ya. Itu nih es. Itu nih es. Aing ngarepek itu sadi nu pingsan nu es. No. Cek. Se. Pinon kita nu. Aing ke mananya? Di barudak eueuh. Kayak enggak dibelah. Mana ieu barudaknya? Kencangan eueuh. Kayak mana ge? Lah aing di dibelah aing hes behna. Ubar kesan dah. Anjir setan woi, anjir gede banget. Anjir. Malah yang pecat teh. Apa yang? Iya, setan. Udah enggak. Setan pingsan. Ayo, kemarin. Mana ayo. Ngapain setan pingsan gitu ayo. Kan ngadepin dua anak saya, Itu enggak. Mana setan? Mana? Oh iya. Iya malayangan bu aing tadi meuli. Baraha? 100.000 ieu dari dia mau setan. Tadi si Aceng pingsan tadi pingsan di ditu noh. Tadi si Aceng di ditu pingsan dah. Oh aing itu di manggi. Ayo. Tuh si Aceng turun. Mana? Woi layangan. Aceng udah. Kunaon. Tadi ada alien setan. Oh, tadi itu. Begitu. Eta malah layangan aing. Kita mau mikirnya setan. Beli nage dia teh nyahoan 100.000. 100.000 dia. Kan bapak aing. Oh, dia mah. Bisa amat. Layan kuntil anak. Setan. Oh, kaget aing Kita tadi. serem oi. Aing tadi keur bapak aing. si Riki. Bapak aing ge tadi dia mah manggi dia mah. Ieu. Kaget aing tadi orang tadi. Urang mah mentang layangan bae. Tapi aing teh boga layangan. Aing boga dua. Tangis beli ieu. Dia 100.000 nya. Hah, kan eta dibeliin anaknya eta kan mah. Iya. Kamu tuh lokan ini. Teuing. Oh, naik 100.000. Endah men. Yeay, pentengannya. Ayo. Yo, mantep yo, ay angin gede yo. Yo, layangan aing yo.
100.000-an ya. Karena mahal doang. Alabatan lain ya. Dulu main dah lemet-lemet ge. Sekian 100.000. Lemet. Mikro naik ada mikro. Mana? Mana? Waduh. Mana Cang? Yang lele. Beli mahal. Nonton video kami. Semoga terhibur. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan. Like, Like, share, komen, dan subscribe. Dadah. dadah.